Abashuje mwese nitwe Mirekana Mugire Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yijunditse rwose ku buryo bukomeye cyane igihugu cya Kenya nyuma y'uko icyo gihugu rwose cyongeye kugirana n'ubundi umugaba mukuru mushya w'ingabo za East African Community cyangwa se umukuru w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba East African Community usimbura n'ubundi Major General Jefa Nyangaha weguye muri Mata umwaka wa 2023. Amezi agiye kuba 8 ingabo za East African Community zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gufasha n'ubundi icyo gihugu kugarura amahoro n'umutekano byamaze kuba nko kubona amazi mu butayu. Izi ngabo zagiyeho n'ubundi nyuma y'imirwano yari imaze igihe ihanganishije ingabo za leta FARDC n'umutwe mu 2023, ariko n'ubundi muri icyo gihe cyose Kongo rwose ntigeze yumvamo izi ngabo za East African Community ngo uko zitigeze zirasa kuri M23, ari nabyo n'ubundi byagejeje ku kwegura kwa General Jefa Nyangaha wari umugaba mukuru n'ubundi w'izo ngabo wavuze ko n'ubundi icyo gihugu cyagiye kibashyiraho n'ubundi igitutu ngo bakore bitandukanye inshingano bahawe muri rusange. Ibi ngibi rwose Perezida Tshisekedi yabigaragaje ubwo yari ari mu ruzinduko yagiriye mu gihugu cya Botswana kuri uyu wa kabiri. Bahaye ikaze mu nkuru y'uno munsi igeretwe Mirekana Mugire nk'ibisanzwe. Akazi kanjye ni kamwe ni ukukugezaho byinshi bitandukanye biba biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Niyo mpamvu mbanje kugusuhuza ninakwifuriza ibihe byiza nkwibutsa ngo niba ari ubwa mbere ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo uzajikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ukanda kuri iryo jambo ry'umutuku ryanditse ngo subscribe ubuya ugakanda nyuma yaho gato ku kamenyetso kari kameze nk'inzogera ubundi ukabasha kubana natwe umunsi ku munsi. Waba uri mu Rwanda rero cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda ndakwifuriza kugubwa neza cyane, ariko kandi nawe uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda kandi nawe uri kubona hari bitari kugenda neza cyane ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi nawe utameze neza ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Ikaze twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko noneho twerekeze mu gihugu cya Botswana niho Perezida Tshisekedi yari yerekeje. Murabizi neza yuko Bwana Tshisekedi Tshilombo mwene rwose buri mu perezida abonye cyangwa se buri mushyitsi wese abonye ugera mu gihugu cye cyangwa se buri nama yitabira nta kindi agaragaza n'ubundi ni ukwita atanga ibirego ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na M23. Ikaze. Ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yijunditse ku buryo bukomeye cyane rwose igihugu cya Kenya nyuma y'uko icyo gihugu cyongeye kugena umugaba mukuru mushya w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ugomba gusimbura wamaze no gusimbura Major General Jefa Nyangaha weguye muri Mata umwaka wa 2023. Amezi rwose agiye kuba 8 ingabo za East African Community zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiyeyo gufasha icyo gihugu kugarura amahoro n'umutekano nyuma y'imirwano yari imaze igihe kinini ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe mu 2023. Kongo ntiyigeze rwose yiyumvamo izi ngabo za East African Community ngo kuko n'ubundi zitigeze zirasa kuri M23. Ibi rwose ni nabyo byagejeje ku kwegura cyangwa se nayo ntandaro yatumye General Major Jefa Nyangaha wari umugaba mukuru w'izi ngabo rwose wegura. Uyu mugaba mukuru yavuze ko muri icyo gihugu cyagiye kibashyiraho iterabwoba rikomeye cyane kugira ngo n'ubundi ngo bahise kuri M23, ariko n'ubundi akagaragaza neza yuko Kongo yose bari bitandukanye n'inshingano bahawe. Amaze n'ubundi kwegura nk'igihugu gifite inshingano zo kubona n'ubundi ngabo za East African Community ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazishyiraho n'umugaba mushya Major General Alphax Landi Muturi. Mu ruzinduko n'ubundi Perezida Tshisekedi Tshilombo yagiriye i Gaborone ni muri Botswana byari kuri wa kabiri. Yabwiye abanyamakuru bo muri icyo gihugu n'ubundi ko batumva uburyo Kenya yashyizeho umugaba mukuru mushya itagishije inama iki gihugu cya Kongo. Yagize ati Nyangaha weguye mu buryo budasanzwe rwose yaradutunguye adushinja ibirego n'ubundi
byo kumutera ubwoba, ibintu atari yarigeze atubwira mbere. Kuki mbere atigeze atubwira iby'ibyo terabwoba cyangwa se iby'ibyo birego yavuze ko twamuteraga ubwoba? Ubwo yafataga n'ubundi umwanzuro wo kuva muri RDC, Kenya yo yahise ishyira n'ubundi undi mugabo mukuru w'izo ngabo, ngo itagishije inama igihugu cya Kongo, nk'aho izo ngabo n'ubundi ari iza Kenya gusa. Ati harimo ikibazo gikomeye cyane. Uyu nguyu ni Bwana Perezida Tshisekedi. Muri ruzinduko rwose Tshisekedi yavuze ko ingabo za East African Community ngo zidahindura rwose ngo zifashe RDC kurwanya umutwe w'impunzi, zigomba kuzingutwa gushya rwose vuba na bwangu, zikaba zavuye ku butaka bw'icyo gihugu n'ubundi bitarenze Kamena muri uyu mwaka wa 2023. Bwana Tshisekedi n'ubundi yirengeye ingabo z'umuryango w'ibihugu bigize n'ubundi Afurika y'Amajyepfo SADC, ziherutse kwemezwa n'ubundi ko vuba aha ngaha rwose zizajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe y'iterabwoba irimo n'umutwe karahabutaka wa M23. Yabaye n'ubundi mu gihe rwose Kongo yanze kongerera igihe n'ubundi ingabo za East African Community cyamaze no kurangira muri uyu mwaka, igasaba n'uwo muryango kubanza kuzihindurira inshingano kugira ngo n'ubundi zemererwe kurwanya M23, aho gusigara n'ubundi mu duce ziriya M23 yamaze kuvamo gusa. East African yo n'ubundi ivuga ko igamije kumvikanisha impande zitandukanye kugira ngo n'ubundi ikibazo gikemurwe mu bwumvikane, aho kuba n'ubundi mu mirwano gusa. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa yo ntibikozwaho na gatoya. Mu kwezi gushize rwose Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubundi ariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yandikiye umunyamabanga bwa East African Community isaba n'ubundi ko manda y'ingabo z'uwo muryango ihinduka n'ubundi zikemererwa kurwanya no guhindura ku buryo n'ubundi igihugu kimwe n'ubundi atari cyo